Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui di YouTube channel Sapandi Oke. Qaidah pembagian mad lazim. Aqsamu lazimin ladaihim arba'a wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'a. Mad lazim mungguh kura kabagi ofat, kilmiyun harfiyun kade ulah lepat. Kilahuma mukhafafun musaqalu fahadihi arba'atun tufasalu. Dua nana ayamu khafaf mustaqal jumlah opat mangga gerak tafsil. Qaidah hartosna mad lazim kilmi. Fa imbi kilmatin sukunun ijtama ma harfi maddin fa huwa kilmiyun waqa. Kumpul sukun jeung maddina sakalima nami mad lazim kilmi ulah salah. Qaidah mad lazim harfi. Au fi sulasiyil hurufi wujida wal madu wastuhu fa harfiyun bada. Atawadinuhu huruf nutilu ejahan mad lazim harfi eta dinamian. Qaidah mad lazim harfi kilmi mukhafaf sareng musaqal. Kilahuma musaqalun in udgima mukhafafun kulun idza lam yudgama. Musaqal kilmi harfi diidghamkeun, mukhafaf kilmi harfi teu diidghamkeun. Sakitu panginten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.